Ngizothanda ukuthi ngibingelele ngiphinde futhi nginamukele khona la kuZimi Live. Uma nje ufuna ukuhlezi updated ngokwenzeka khona la eMzansi, ungakhohlwa ngibele ukuthi usubscribe kule channel and uphinde phela uclick ibell for ama notification. So kule video ethu namhlanje ngibuye ngikuphathele indaba engekho mnandi, indaba engezikuthokozisa, especially for umthando umculo wakhona la eSouth Africa. Sekuveleke indaba zokuthi umculo wehip hop wakhona la eSouth Africa uCosta Titch udlulileke emhlabeni. Lezi indaba ke ivele izolo ebusuku ukuthi uCosta Titch udlule emhlabeni ngenkathi eperforma eGoli. Bathe mabeveza baveza ukuthi ucollapsileke stage ngenkathi eperforma and kubeke sekuba ukuhamba kwakhe emhlabeni. Lezi indaba ezibhlungu kwembukeli for ifamily, abangani nabo abalandeli bakhe and futhi nje siyiSouth Africa yonke. Sithakalale ngokuthula ke na uCosta Titch. Injalo ke mbukeli, ngizophinda ngibuyeke nezinye indaba ngifuna nje uku-update ke ngalo ke udaba olutrendayo. Ngicela ungakhohlwa ukuthi like le video ngithi ke nje danke ngiyibongela.